Morgolo bi brada nanga sisa. Adei wortu futi de 3 de vroko. Tina 6 september fu ayari tudusung tu tentina feifi. Yeremia prakseri taki. You sabi sang, mino prakseri masra moro. Mino taki moro ini aneng fu eng. Ma aboskopu fu eng e brong leki van faya ini mi ati. Yeremia prakseri taki. You sabi sang, mino prakseri masra moro. Mino tak moro ini aneng fu eng. Ma aboskopu fu eng e brong leki wan faya ini mi ati. Jeremia tu tenti vers 9. Aler vortu. Begi tu givi. Un begi taki gado sa opo wan doro gi aboskopu sanvi e chari. Fu wi kan taki fu akibritori fu Christus. Na fu atori disi meki mi dena straf oso. Un begi tu taki, misa taki atori disi, kring soleki fa amus de. Begi tu givi, un begi taki, gado sa opo wan doro, gi aboskopu sanvi e chari. Fu wi kan taki, fu akibritori fu Christus. Na fu atori disi, meki mi dena straf oso. Un begi tu taki, misa taki atori disi, kring soleki fa amus de. Kolosse 4, vers 3, gomit 4. Asingi, we giden suma di defu you en di e preki atori tru doro disi opo e wan fripasi. Fuden ka waka en kari ala fukong na you. We giden suma di defu you en di e preki atori tru doro disi opo en wan fripasi fuden ka waka en kari ala fukong na you. Wan blessed day. Me lobi brada nanga sisa blessi.